Yes, alright. Nakwakira kandi nakutangira nkaburijo beya zindi zebije kugano ya Ankole Media twakutangira twakwakira sinziraho mu rembo rwambarara katwihireyo kuretera birungi ebisya bya baserebu tubantu bikureteraho henye na hori uwo murebe wito wa Ankole Media turakore subscribing waweza kusubscribinga o sharing o inviting your friends your comment then ahandi nitukubantu kuretera ibintu byingi nko kutukuretera burijo of course wanda none ma course na kuretera serebu nyamba na kuretera serebu twine umuntu musari muna trending wa media atitiye na akishungura kamforing in rap nizina yari twarra ya yorese chitone nyenda tumukuretere shahidi twamushanga muri mugo yakwasaganyza so nyenda mukuretere I'm falling in rap imagine twashimire go kushanga jeba wasiba kurunje ego njya usabashani twakushimire constant nyina abati Like 1 month. Karinyimba. Kaizo misho. I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. Love with you. Nitokulebera. Aotari nimburabura. Ndara ninkurota. Siba ninkuteka teka. Agaruhanga. Sweetheart ninkukunda. I'm deep in love. Love with you. yombazizi Kakomyawo akayimba. nyoni nkora nyenda takagire hari izina ryenye nyendo yanje ro murebe witu nimbasa kuba niho nakigamba kugambira amazina gawe niwuha amazina ganje ninye Atsime Immaculate. Yes kandi binyuko ne magi yayo research tone Atsime Immaculate oba Immaculate yo research tone yo research tone niriyo ndikwenda kusinzira umuntu yo research tone rikavuga yo research tone titizina yanje kureka it is like a company yechitone the company yechitone kandi hatukori twire kore twire chijire kitachijire ni jamu kwiza kityo no kujya kabire ka hit ekikakozere ka hit nico tukwenda kuma umurebi witu wa Ankole Media ahe nyine akuba abantu abakureba ni bingi kandi abantu abakurebere ni bingi media kitire mwawe munonga bazo okitire so nitwenda kumanya akanta ka yorese kitune kakija kandi media nikutugere kureba turebera ko yo kweshongo tingo mkijo takuteka kiteka cyo kuzomu umuri yorese kitune kikija okay nkafuna friend wanje yantera kiti Immaculate ko yo kano kundo kweshongora kaya nimpurara abayerese kitone aba BBS bitwitse bwebyo abonje utakujana ni ukore se kitone cyawe so byo mweshongozi ene yo bundo bweshongoro bundi katari akakitukunda nakako nkana akeshongoro niko kubanza otira ko kubanza kakora hit katakabire recorded niko waka recording nakaruko nije kinine audio audio yashoboye yes audio yashoboye ubwira nyuma ngo tikaka recording bana akeshongoro kine audio yako kureka video ni yetakashoboye yomba so nyendo ngambere mawo process yo kuvuga ko mu yorese kitono kachikorota kuri yakiyafite wakanoza yo arwaye mwarabire kuzayo mukachikorota abana uri akantero mwabazyo kuyanga mbawede ndukunda kintu nikunda kweshongora kurugira nira najogo mutisagwize kanje nengukozesa nyona kwa narani nkwaro yasuzande yeshongora omukasese natemba naza triangle hotel nashanga aba yorese kitone batandikira abana nanye na yorese kinyine cyakwata yechawe so akeshongoro bye waka recording utakajiro mu yorese kitone yes nkana ka recording mwenu ko obiro kine orukuza kuza yuko kine yes akeshongoro baketa ka akeshongoro baketa I'm falling in love with you keshongore I'm falling in love I'm falling in love I'm falling in love with you nitokurebera aho tari nimburabura ndara ninkurota siba ninkuteka agaruhanga sweetheart ninkukunda I'm deep in love with you Oh wow
Amazing. You're in love with who? I'm in love with who? With the man. With the man. Yes. So Ogumkazo Shwi. No, think I should just. But you're in love. I'm in love. So ekishongoro kikatira ruyo story. Okano chekora chikurugari yotukuja ngo nebyo abandi bakweshongora kaguruka. Ya ekishongoro eki kikaba ninya nakyandikire kikarugo murinye mbwenu kaba ni feeling no kufiringa kintu cyane kinawo. Abugumuravu. Okache. Ko agwire muravu wanje yeye. Yes, ekishongoro najya kantero abayo abineravu nibintu munso. Konkiyo general kikachi byariwe. Yes. So imwe no murachikozesa mukozesa feeling y'abandi. General tanshemeza munonga kushanga ndashika ninjaze rumunize twara konkani nyenda omurebi witu wankore media omugambire noyenda kuza after your research tone ninga tugambireho omu research tone ko warize keshongora akwa nitureba umwe muri ba judges akajango there is talent in you but you're not talented. Simanye tingongo ya chifurezi ndi enje nyoni itekateka Alex mukuru akajera kingi nyoni itekateka akajango akabana amasa kujango nyine talent murinye nubundi entache shongora je kuzamusitari je konge talent y'umurinye aze je talent niwo kwanu bende which means banteka mukesenta bakantraininga mbabasa iraka yanje ndubasa kurugayo ekitone cy'umurinye chirigeyo bachirebe nsiyone koreki nyinyi kitone cyo nakireba ako wagwiro muravo kiya meteshongo jerika ngo hari mutarebe so kurugaho tinkumanyo mwakomeraho ukasinga ukarugamu muri muni mweyongerayo kibikahendera bite otyo stage bene kunu yo mu western ndyomo mbantu abarabiroho abaze mbaza kuza mu competition na abandi kongara itino competition izere ba social media nintekateka social media nera turayikinga rasingayo bakabona batwarebera kwaho cyo watire yere social media akubiwe nyono kureba kurebera nkai omuyurese kitone kantariyo na nabandi nama TV agandi bona bakurebera akuba tinkubiha amedio kitire cyo cyatuma ninja kureba bakwita immaturity yurese kitone. So after that one nitorete shongoro wacu recording video to the expecting video abayurese kitone bakajenwa baragikora so nanye nabintegerize banyete bankore video is out nora chance so ombintu nkebyo na nabandi abagiga bariyo abakunda talents nguwe mutero promotions nkezo akwate nora chance yarabye ninye ndojera cyo wagambira abantu abana badwo kubine talent zabo konkani betini akuboka rugayo ekeshongoro kibeshiriye cyo kubana kubahataho urugere wazo muyorese kitone tikashitakaሾwire kutambura. Yes tikashitakaሾwire kutambura konka audio mbenjini konka ninde hatitire cyaza bayiro mwe cyayetororenze hati nyendojero mwana ochiwagambero omurebi witu wankore media ayine talent omwana ningo mukuru we no muntu we na ine talent okurugayo akaguma kere itombantu. Okay, obwiro bwinji are kintu cy'abantu bokorera bakagira ngo nukishwazana konka buyo muringo gwarahanga gwa kwanarabiza mu muntu kumutungura omuntu wana wabone ekitone cyawe nyoni ntekateka nti oyine kosa mana gogona as long as no chehuriramu utafa bugambo by'abantu utafa bici naki just yo gumza ama no focusing ekintu cyawe ekitone cyawe notakama mu kishago baranga kwana gureteza Wisdom munyensi anoshanga wachitera baba noyereba nkai teka harevu itu ya western nanye ninkushokora nkarejo kwa showire umbichi nanyoshanga maji match rate is our musician match rate research tena western yes aterizine bya research tone wagumiza mabino ukoze sa ingano kushika kubira uje kitone no biruka Neda ati akubani gori kuterira hi imacheti yorese kitone tigize na yanzi yona just nyombe ni kosi imacheti yona kwa kujangu
nuko abantu bakisimire cyane nikitambura cyane nikitambura so yorese kitone in fact nyoba kuri ndiyo nari nguma na yorese kitone ninga mu video oragire kushuta njaye baraye kuretera chance to expecting kurebo wa for injiri nabo nawo mu video yejo yes nimbasa kubora ikache bay umudakika nkemwe ye mukaninga seconds 10 batureze namba zesimu ahita kubasa kushanga icyo kubanza nimbanza no kusimara hanga ogwa ampiro mugisha kugira ngo namane ganje kureka nabwara hanga icyakabi mwe n'abahagize banje abansupportinge abayorese kitone abantu mwe nabwe nabire nanye ninja turahanga bambe abeno yabampere cyo kusinga namba yawe yesimu inamba yanje yesimu nuzura musanzu emwe atana mukaga kinana ni 2 mukaga newe nyingasi 0701 136 ahasigara mubara mnono hotel hwabwa business utatera falling in love wakoshinga cyawe ningane cyeshongo kino Necanje cyawe okay zo misha Kindo katunonyo oyimbide banga chimani just like 1 month like 1 month karinyimba kaya zo misha I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. Love with you. Nitokulebera. Aotari nimbulabula. Ndara ninkurota. Siba ninkuteka teka. Agaruhanga. Sweetheart ninkukunda. I'm deep in love. Love with you. Newange kakomya wakayimba kakabaka gufumama banange Kabade kapela. demo akayimba demo soko demo nuko ine konka Ninkagarakamu. Ikagace muko okanyumuse kaguru I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. Love with you. Nitokulebera. Aotari nimbulabula. Ndala ninkurota. Siba ninkuteka teka. Agaruhanga. Sweetheart ninkukunda. I'm deep in love. Love with you. I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. Love with you. Nishabachimwe. Taimwe ike. Tuye hamwe. Tusheke hamwe. Zalabana. Banyete mami. Bakwete daddy. ayo hit Baba de bayimba kugwe Apana. oli bamwete mami kati bakwete daddy ayo hit nabayo gwa recording enye wama mukyala gwe tuli muyimbi naye oluyimba lwolina lulungi nnyo n'omuntu ejangu e Kampala. Yeah. Oh my God! You're making it so hard for us now. It's unfair. Ajje oluyimba tugenda du recording olwo batwagala bate twaga. Ajja ku recording Kachecha ino ku ajja ku recording ajja mu competitions ku recording kwegamba kati bine bintu byanjawulo bibiri omukazi stali awo nte muyimbi niye ate mukazi omulaba ayagala kyakola usitegeera kyemulabyemu nange kati ekitone kye she's an entertainer tutwala ekitone ekyobusanyusa oluyimba luveeko nga kyecha n'omanyi I'm sorry I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. Love with you. haza mu video abantu bo barazemu babise ni bebo I'm deep in love. Love with you. I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. Love with you. nabayo oyo omukazi tayolesa kitone ekitone kye kimuyolesa